Ngukugwatogeni oringi kirenteto chetu cherutha imwe ngicokera na nteto nkuruki Mbunge Nene nichokerete ntuku ya narua nyuma ya rutha ruraja rwa thigunku ya mwaka mweru BACOKETE kwariria mendekithia jaria jakinyithitwe mbungene ujegie ugaruruku bwa katiba mpongeri ya mathabu ja thirikari niyo supplementary budget na mantu jange kathumba. Mwandiki wetu wa nteto kuma Nairobi Boniface Mongera ni agukarigi karone giki katutaririe. Mbunge Nene ni nyabunge sene tukonishokeriri karo kuma rutha rwa Disemba na gwakanya kangi kameri 3 mbere baja gutarutha ruraja jama ingi jabangiri kwithira jegarurwa ni nyajange kwithira jekurukwa bwambere buru ni ubangane wa BPS kana budget policy statement ni nyankoroki supplementary budget. As you are aware, this is also the session that the House will be considering the annual estimates and the finance bill for the year 2023-2024, which we expect the National Treasury to send to the House by the end of April this year. Tukwenda kwa iliabura manto ya wote nya wethi tukwenda kwaramia the tax base kwithira at least wananchi bate kuinyikora na into beyond ngarama ne kuniania kwa budget mwanka June. Ende ambije ngugeni nyinge na igaiteka no tutwina wiru. We have the goodwill na nya president wetu His Excellency William Samoei Ruto and a goodwill ko te kuona watu wonde wa kwina kacha manto finance bill no mwanka ikuluke no mwanka ndirani kila nkarikania thirikari na itukara tukiuga inyetha itukuga memene itwaritie na itwikitie proposals cietu nikenda promises ile chionde rutu atwejaga ria twathiruka cia sene tweta guntu kuna kauga barabara enkathithia tweta guntu kuna kauga nkathithia guntu gukungokiria guntu guku kethikia ni kiandege na akaguma the factory ya tugere magembe na leo jonde ma we are taking them hand on. Musonda jonge thirikari Kenya konse kona jodoro jikurwa kagitene gaka ikondo kobisi ya mutongero regana thirikari kana opposition linda musonda jojo naju ijokinyirita nkende kuandikwa kana na gichonko draft stage. So tumesema turekebishe katiba so that yeye kama ako na vikwazo, kama ako na issues ambazo anataka kuweza kuoversight serikali, akuje bunge na aseme hiyo mambo ambayo yako nayo. Kwenda barabara, kwenda mikutano ya hadhara na kutusi rais na kuongea mambo ambayo asivyo haitamsaidia. Na pia ikumbuke ya kwamba tukisema leader of opposition atumaanishi tukisema tunataka kuunda office of the leader of opposition haimaanishi tunatengeneza Raila kiti. Akenyi bakwenda kuona opposition leader wa kiko na chobere tobwega kurino gwatire ti kura chamana na tutikuitio tukuthiete kurutha ukai president William Ruto karuthogu tukathi wa Kenya tukathukia views ciago maoni mago tuchunkune tuone kana kwibuba kuga bici yeye opposition leader wataka ndene Kenya mtu alingiro kuro roshindana no witaga na mandaraka yonde watu iko uongea tena kialirio andataka ya Raila kulingana na tumuona with the former prime minister nangaritie mathikone kana ageta antu kama kunji na ala betaga na tethera na ndira recognized rutero sheria lakini andiko kitha kuna office of the opposition leader either in advantages inyingi mono menya opposition ni bwite kuthio kenda icheki thirikari ya thirikari kubuthia ate kwa ate kubuthwo yau lakini no tumba kuthwo opposition kumba kuthwo kumba ucheki thirikari utina obisi iki katiba na kinyambe cha sitengeri ni treasury cia utumika kiro obisira ku obisi ni muhimu no obisi tie Raila na tie Raila ate bwite kwa identify na opposition upinzani bwa yotoka tukirila ge kuonekana Raila atakwenda atura nthi kinyoginga na daro bisani na roba matiwe bari bisani betere miswande inge bunge nya bunge senate bangiriti ja kwangerekana GCDF Senate Oversight Fund kigina kionde cha kionde development fund na nyankoroki nteto emombire jotu that gender room atwe skuma na sana okelogera rutero wa majority ikenda tuhakikisha CDF ikomba kwethia hitonya kisheria na CDF hitonya kisheria tukomba kwethia tukiona mbia cietu in good time nonto ithirite ikacha ya mbeca hiyo kwethira ciekiluka every financial year kwa tweka mbeca hiyo itira released cionthe lakini thairora tukethia mbeca hiyo kuma kisheria ikomba kwethira iki ya mapema tukabwethia referendum turakura gantu shuria
no kabonde bakwireba kwenda CDF iliao ne lindwa kisheria we atura te kile ni mukenya no ndo kile akomara mbunge ko mo kara gorombe te kyambunge beye bange kinyo we yorombe wa mbunge utirime CDF miendeleshe endele hotel yantu bombere rira ina thina muno localization of teachers era tukumenya TSC ne wete kandi localize kana ya choki ari mu 14,612 kile sub counties yo lakini tukumenya bubu tekarikite and we wanted to interrogate the document tumenya nimbi na jakiojura na buru sheria ingine mantoja roje na yura kanampara mkoroki kaunti 20 nyaja nthigurune kaunti 1 na kaunti 3 thishire ndete kutho chinyaririka nuntu bakwa ngai kwa nkoroki season 3 turathugana ya mpara ekathira mpara etathira no mwanka tubanganie mono twekinyawo kwa budget imbecha ingano na ishigeta kiri mantu neja kugurerio kwa kwenda kunintirwa itokwenda kuninta muswada umwe mbunge we wa national importance twaririe mantu majura riri Kenya tumenye bwega thirikari imekakatiri kubekirite bakagura irio ri bakagura kuma ku na bakanengana na njira riku kenge bunge je 13 ni kwenda kwithurigarwa mawatho kana standing orders na gutigira ma minister iba kwithura bakije na gutonya kire bunge ndene gucokia biuria mugaro no kurethera wikarika ukanyumene arama minister pareta kire kamiti cia bunge nke report Rantosharo TV kumaje karone bya bunge kengi na ngine kisipo Nairobi mbeta Boniface Mongera.